Miss Iradukunda Elsa yongeye gushimangira urwo akunda umugabo we Prince Kid. Nyampinga w'u Rwanda wegukanye ikamba muri 2019 Iradukunda Elsa yongeye gushimangira urwo akunda umugabo we Prince Kid, bamaze umwaka bakoze ubukwe nubwo kugeza uyu munsi batakibarizwa mu rw'imisozi igihumbi. Miss Iradukunda Elsa abinyujije ku rukuta rwe rwa Instagram yabwiye umugabo we ko amukunda urukomeye, aho yagize ati umwaka wose ndagukunda cyane bwana Ishimwe. Ni amagambo yakiriwe n'abatari bake kuko iminsi ibaye myinshi uyu mugore ndetse n'umugabo we batakibarizwa ku butaka bw'u Rwanda nyuma y'uko Ishimwe Dieudonné wamamaye nka Prince Kid akatiwe igifungo cy'imyaka 5. Icyakora we n'umugore we bakaba bari bamaze kuva ku butaka bw'imisozi igihumbi. Kuwa 31 Kanama 2023 nibwo Miss Iradukunda Elsa yasabwe anakobwa na Prince Kid mbere y'uko kuwa mbere Nzeri 2023 basezerana imbere y'Imana bakanakira bari batumiwe mu bukwe bwabo. Nyuma y'ukwezi kumwe gusa bakoze ubukwe, urukiko rukuru rwakatiye Ishimwe Dieudonné uzwi nka Prince Kid igifungo cy'imyaka 5 rumuhamije ibyaha byo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato no gusaba cyangwa gukora ishimisha mubiri rishingiye ku gitsina. Mu isoma ry'uru rubanza umucamanza yavuze ko icyemezo cy'urukiko cyari igihano cy'igifungo cy'imyaka 16. Icyakora bitewe n'uko ari ubwa mbere Prince Kid akurikiranywe n'inkiko, urukiko rwamugabanyije igihano akatirwa imyaka 5 n'izahabu ya miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Reka ngushimire wowe tuba dukomeje kubana kuri Kan TV. Ingende Hassan Matwi, naho aya ni amakuru y'imyidagaduro abakomeje kuvugwa hano mu Rwanda.